Zbog ovog ovdje malog signala kojeg vidite na slici, zbog ovog vala, zbog ove dlake na glavi Matanovića, mi nismo otišli u produžetke. I ko zna kako bi završili ti produžeci i sve to što ima. Možda bi dobili još 2 gola pa ispali, nebitno. Ovakve stvari, ovo je stvarno meni nerazumljivo. Doćemo i do toga. Ja se ispričavam, probudio sam se prije nekih 10 minuta. Još sam poslije utakmice gledao malo emisiju da vidim komentare i da čujem šta će biti rečeno. Nakon toga sam krenuo spavat, ali jedva sam zaspao. Hrvatska je jučer odigrala fenomenalnu utakmicu, jednu od najboljih, ako ne i najbolju na turniru sigurno, ali jednu od najboljih koje sam ja gledao. I teško je nakon toga nešto pametno reći, teško je ne prokomentirat da radi signala jednog koji može biti doslovno od dlake na glavi, odnosno od kose, i koja ne može promijeniti smjer lopte, mi ne odemo u produžetke. Ali nećemo kukat ništa, nema smisla, sami smo se krivi za taj drugi gol, sami smo se krivi za taj prvi gol. Imali smo brdo šansi i da, ako želite dres ili hrvatske reprezentacije ili bilo koje druge, kao i dresove klubova, pretplatite se jer radit ćemo na 5000 prvi giveaway. Mi u prvo poluvreme smo ušli baš onako, nekako rekao, sklizavo, djelovali smo kao da smo na ledu i da nije to i mislio sam stvarno Portugal je imao šanse isto prvo poluvrijeme i mislio sam stvarno da pitanje je vremena kad ćemo dobiti gol. I onda zabijemo, Perišić je odigrao vrhunsku utakmicu, zabijemo za 1-0. Nakon toga smo još imali šanse da zabijemo za 2-0 i privedemo to koliko toliko kraju, mirnom kraju. I onda, eto, prvo onaj gol Ronalda koji je poništen iz ofsajda i ja sam rekao, ljudi, znači Ronaldo nije zaboravio igrat nogomet. Ronaldo se samo sveukupno manje kreće i u 16-tercu ili kad dobije loptu zna je primiti. Evo onaj primjer kad je bio gol, čovjek je sa desnom u jednom potezu je primio loptu i pospremio je iza Livakovića. Znači on i dalje to ima i ljudi koji govore da nije više dobar i to sve, znači to je sve bullshit, jer on jedino više ne može možda kondicijski istrčati to što je radio prije, prolazio po krilima i tako dalje, ali on može zabiti gol. I zabio je iz penala i mislim, ljudi pišu penaldo, a šta je trebao je promašiti, onda bi opet bilo ne zna ni penal pogoditi i tako dalje. Ali nećemo se mi sad udržati Ronalda, meni je žao Modrića, meni je žao Kovačića, meni je žao Sučića i drugih koje sam vidio da plaću nakon onakve utakmice. Jednostavno nije nas sreća mazila. I to se pričalo i u studiju i to sam i ja prokomentirao tokom utakmice. Jednostavno, kad nemaš sreće, džabe sve drugo. Znači, džabe sve drugo, ne ide, brate mi. Jednostavno ne ide. Prvi gol. Ja neću sad tu ulaziti u nekakvu diskusiju Vlašić je kriv ili ne znam šta, ali nije. Sumnjam ja da je Vlašić htio napraviti penal i da mi dobijemo gol za 1-1. Još pogotovo kad znaš da s druge strane imaš Ronalda koji je, što se penala tiče, gotovo pa nepogrešiv. Tako da on nije htio ići napraviti penal, ali da li je to neki trenutak slabosti ili jednostavno nerazmišljanja, kad ti prvo Vlašić, nije mi jasno zašto on čuva Veiga koji je od njega viši za 2 glave, zašto ga on čuva, mislim da je Matanović ili netko koji je bio viši bio bolji izbor pa da krene kod njega. A s druge strane, ako ga je već čuvao, zašto nije bio ispred njega konstantno i gurao ga tijelom, nego kad je već vidio da se izborio za prostor, za poziciju, on ga doslovno i rukama i nogama, znači sad kad bi mi neko rekao sruši nekog najefikasnije, znači i rukama i nogama, i normalno da je čovjek pao. I normalno da će to biti penal i to je penal ko suza i nisu nas ovdje suci zakinuli za apsolutno ništa. Penal ko suza.
Nažalost. I to moramo priznat svi, htjeli mi to ili ne. To je penal čist ko suza. Ronaldo zabija gol, sve ok, igramo dalje i igrali smo bolje u nastavku. Imao je Portugal zapravo onu gredu Lea, koju stvarno je pogodio majstorski. Ja sam mislio da je to unutra, znači pogodio je perfektno. Nismo dobili tu gol. Zabili smo mi onaj gol Sučića, poništen je gol. Mislim da su, koliko su nam golova poništili? 3 ili 4, da ne sad gledat. Iz offside-a, katastrofa, jednostavno katastrofa, nismo imali tu sreće, bili su u offside i to više sad ne možeš reći da nisu jer postoji tehnologija. Što se tiče Perišića, ajmo krenuti od Perišića. Perišić je odigrao vanserijsku utakmicu, čovjek koji je počeo na beku, digao se na krilo, zabio gol. Šta reći, osim nadam se Pero da ćeš još uvijek ostati u reprezentaciji jer možeš, jer jednostavno vidi se da si još tu, da te ima. Kovačić. Ja sam prvi koji sam rekao da prvi dio utakmice Kovačić odigrao katastrofa, što i je. Ova utakmica je utakmica, pa ja bih rekao možda ona uz Island jedna od, pa ako ne i najbolja utakmica Kovačića u dresu reprezentacije. Čovjek je imao onu prodornost koju želimo da ima. Čovjek je imao onaj prvi korak. Prodor. Čak mi je žao da je u nekim situacijama kad je probio nije još više potegnuo. Ono kad je pogodio stativu, malo je obranio golman Portugala, ali par situacija kad je probio i još je mogao ići sam. Išao je na dodavanje. Ja bi da je bar išao probat neki dribling i opalit loptu, jer bio je u boljoj poziciji za to nego da je išao gurat loptu nekome napred. Ali nema veze. Mateo Kovačić, vrhunska utakmica. Petar Sučić. Šta reći osim da smo dobili dragulja, mislim, znali smo mi to i prije, ali ove velike utakmice oblikuju igrača i daju mu ono nešto što treba imati za naredne velike utakmice koje dolaze. Definitivno dobili smo sa Sučićem nešto što nam je trebalo i što se same kvalitete igrača tiče ima i to smo sad vidjeli. S druge strane, žao mi je da nije došao u igru Marko Pašalić, rekao sam da mi je žao i zbog Fruka, ali ovaj put mi je žao zbog Pašalića jer Mario Pašalić je ušao i nije sad napravio ne znam šta, imao još onu jednu priliku koju je pored gola poslao, ali ja sam htio vidjeti Marka Pašalića. Htio sam tu prodornost desno jer vidjelo se koliko god da je brz Mendes, imao je problema i sa Sučićem par puta koji je sporiji od njega. Tako da prodornost Pašalića bi možda donijela nešto više, ali kažem, najlakše je sad biti pametan i govoriti, to je ono što sam ja htio vidjeti, što bi ja napravio kao izbornik, ali pošto nisam izbornik, jebi ga. Naravno, svi ovi ostali odigrali su dobru utakmicu, Stanišić isto, opet vrhunski. I dolazimo do velikog kapetana Luke Modrića. Čovjek koji je u 90 minuta protiv ekipe koja je duplo mlađa ako ne gledamo Ronalda. Ekipe koja je trkački nevjerojatna. Koji se nosio s njima 90 minuta. Koji je radio apsolutno sve što je trebalo da bude vođa, da bude lider i da jednostavno smiri sve okolo sebe i da igramo nogomet, što smo i odigrali. Tako da, veliki respekt, ovo je najvjerojatnije zadnja utakmica na svjetskom prvenstvu, barem nekako još u meni je gori ona nada da bi na europskom Luka možda mogao biti tu, ali ako ne bude, mislim da samo trebamo reći Luka, hvala za sve, za svaku utakmicu, za svaku asistenciju, za svaki gol, za svaku minutu i sekundu provedeno u hrvatskom dresu, jer definitivno si to zaslužio. Će biti, rekao je sam Luka, da trenutno nije vrijeme i da će se o tome razgovarati kasnije, tako da eto, svi možemo zahvaliti i u komentarima ovdje dole Modriću na svemu što je dao za reprezentaciju. I sad dolazimo do drugog gola kojeg smo mi dobili. Ono što meni nije jasno
I opet govorim, ne krivim nikoga jer ne mogu ja i ko sam ja da nekome govorim profesionalnom nogometašu kako bi trebao igrati, šta bi trebao raditi. Ali brate mili, ja ne mogu da ne kažem da mi nije jasno kako Gonzalo Ramos, koji nije nizak igrač, 1,85 m, ali se nalazi među 3 stopera, tako reći stopera, i Guardiola gledam sad kao stopera, koji su otprilike, ako ne i viši od tebe. I kako među 3 igrača uspiješ iz onog centaršuta zabit gol? Odnosno, kako ga možeš pustiti da mu nisi ni zasmetao, da si barem skočio s njim. Skočio je, ja mislim, samo ispred njega, netko koji je promašio loptu. Dvojica, mislim da je bio Gvardiol, da li je bio Pongračić ili je bio neko s njim, ne znam. Da je Gvardiol od iza skočio pa da ga je ramenom nekako omeo u tome pa bi je, i da je pogodio bi je iza gola. Nego on neometano, lagano ušao, pogodio, majstorski je pogodio, tu se nema šta za pričat. Ali mi opet dolazimo do toga, nismo dobili gol iz prekida, ali ovako otprilike izgledaju prekidi, centaršut i golovi glavom. Ne znam šta reći. Evo, prvi gol, odnosno kad smo dobili penal, mislim da je iz kornera, kad je bio taj korner, da smo korner, odnosno oni su iznudili korner iz jedne naše pogreške, mislim da li je Kovačić ili netko to. Ali nije to bitno. Bitno je kako smo mi reagirali poslije toga. Korner se mogao dogoditi iz njihovog napada. Livaković obrani i opet je korner. Nebitno je to. Iako nismo radili puno grešaka, te koje smo napravili su po nas bile kobne, fatalne i iz tih grešaka smo dobili golove i ne znam šta drugo reći. Eto, napišite mi vi da li isto razmišljate kao i ja, da li vama nije jasno kako je Gonzalo Ramos uopće i mogao doći do lopte kraj 3 igrača koji su viši od njega ili u najmanju ruku tu negdje, ali vjerujem da su i viši od njega. Znači, ja ne znam, evo, nažalost. Guardiol nažalost nije ni skočio i rekao sam opet i žao mi je što to govorim, jednostavno nije njegovo prvenstvo. Čovjek imao užasnu ozljedu i taj lom noge i nije mu kontinuiteta i ja to sve znam. I čak mu nije za zamjerit skočit barem nešto mu napraviti. Ne znam, evo, neću ja ništa govoriti jer kažem, ne mogu ja profesionalcima ništa pričati jer nemam nekakav kredibilitet za to. Mogu samo reći svoje mišljenje i to da mi, eto, nije jasno kako se barem nisu nekako posložili da mu zasmetaju ili tijelom da ga, ne znam, eto, nećemo o tome, gotovo prošlo, jebi ga. Idemo sad na onaj diskutabilni pogodak, to jest ne diskutabilni pogodak, nego diskutabilnu odluku o poništenju pogotka što se tiče Hrvatske. Znači, imamo situaciju u kojoj Perišić nabacuje loptu u 16-terac, odnosno u 5-terac, ajmo reći, malo ispred njega. U skoku je Matanović, još jedan igrač Portugala, mislim da je bio Ruben Dias, i iza njega je bio Veiga, kojeg lopta pogađa u glavu. Pašalić je u trenutku tog diranja glavom Matanovića bio u ofsajdu i tu nema apsolutno nikakve dvojbe. Ali kad je Perišić ubacivao, nije bilo ofsajda i to se je provjeravalo. Provjeravalo se da li je Matanović dirao loptu i da li je Matanović utjecao na igru. I oni su s ovim senzorom kojeg ima lopta, evo, možete vidjeti ovdje ovaj mali, kako da kažem, ko onaj od EKG-a kad idete, kad vam se pokaže onaj bit za srce, evo, doslovno je to srce tu i navodno je Matanović dirao loptu. Ali ja pitam čime? Pogledajte ovu snimku. Da li ovdje izgleda kao da je Matanović pa i milimetar promijenio smjer kretanja lopte? Jer taj senzor u lopti vrlo vjerojatno i najmanji trzaj i dodir sa loptom registrira kao, dodir. Matanović nije kratko ošišen, čovjek ima nešto dužu kosu i čovjek je realno mogao, znači kako je zamahnuo, skočio je, kosa je išla prema gore i vjerojatno je dirala loptu i kako je udarila loptu, normalno da se vidio taj
signal, odnosno taj dodir preko sve te tehnologije koja je u lopti. Ali ljudi moji, pa imate toliko kamera, 4K, 8K, 12K, 185K kamera i da vi sa svih tih kamera ne možete prosuditi da li je on dirao loptu, nego se samo gleda taj mali jel? Jer ako ćemo baš tako daleko ići, onda nogomet, barem taj dio, jer VAR po meni je stvarno ok i dobro je da postoji, ali ovo je, ne znam, evo, kad on je kosom dira, znači on nemoguće da je dirao loptu glavom, nema šanse. Evo, nema šanse. Ali, eto, jedino što ne možemo ovdje reći, ne možemo zamjeriti sucu, jer sudac ima alibi. Fino može reći, pa ja vidim, rekli su mi da sudim. Iz FIFA su mi rekli da moram suditi na osnovu ovog senzora i to je to. Tako da sudac po meni nije apsolutno ništa kriv, jer vrlo vjerojatno, to jest ne vrlo vjerojatno, 1,000% iz FIFA ima naputak da se gleda taj senzor. Ali ono što je po meni glupo je, ako ti, ok, pogledaš senzor čisto ono da potvrdiš neke stvari, ali ako ti vizualno sa svim tim kamerama ne vidiš da ovdje nema govora o tome da se lopta pomjerila, da je promijenila smjer kretanja i milimetar, onda nek ide sve u kurac. Jer onda nam ovo ne treba, onda je ovo smijeh, onda je ovo smijurija, onda ni ne treba sudac. Fino stavimo svim igračima slušalicu u uho i sudit će čovjek koji je gore u VAR sobi i to je to. Da me slučajno ne čuje Infantino u tom glupom prijedlogu, mislim da bi možda i to ušlo kao nova tehnologija u nogomet. Nema jebenog smisla. I da, još jedna stvar, neko će reći, pa i ako je dirao Matanović loptu, lopta je zadnje dirala Veigu. Imate pravila nogometne igre na 200 i nešto stranica i ako je lopta udarila, znači u ovom slučaju Veigu i došla je do Pašalića, kao ne bi trebao biti offside. On nije mogao utjecati na to, on se makivao i lopta se odbila od njega. Da je on sam dodao, znači da je primio loptu i da je imao loptu pod kontrolom i da je dodao Pašaliću, onda ne bi bio offside. U ovom slučaju on nije imao loptu pod kontrolom i makivao se, iz tog razloga je zapravo offside. Tako da imate na internetu sve, možete, imate pravila nogometne igre, 200 i nešto stranica, možete pročitati i naći ćete da je to zapravo sve regularno, ali ono što po meni je glupo i ne toliko regularno, zapravo regularno je, ali apsolutna budalaština je taj senzor i doslovno kosa koja je dirala loptu prije nego što je došla do Pašalića. Ljudi, šta reći, osim hvala vatrenima, hvala što ste nosili ovaj dres, pogotovo u ovoj zadnjoj utakmici, sa toliko volje, sa toliko želje i sa toliko svega. Ako je ovo zadnja utakmica Luke Modrića, hvala maestro, znaš i sam koliko si velik, a mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao.